Muumba wetu siku za ujana, na ujana unaoongelewa hapa sio ujana wa umri au namba. Ujana unaoongelewa hapa ni ujana wa uzima. Watu wengi wanakuwa na kiburi cha uzima, au watu wengi wanapokuwa wazima wanasahau habari ya ibada. Watu wengi wanapokuwa wazima wanasahau habari ya kumtumikia Mungu. Mhubiri anatukumbusha kwamba kuna wakati Mungu huachilia majira ya uzima, huachilia majira ya afya, lakini kuna wakati Mungu huyu huachilia majira ya huzuni, majira ya kukosa afya. Kuna wakati ambao Mungu akiachilia uzima ndani yako, jua anataka umtumikie katika majira haya. Kuna dada mmoja ambaye tulimtembelea katika hospitali moja, akasema, mchungaji, nikipona hapa nitamtumikia Mungu, nitamwabudu Mungu, nitamwimbia Mungu. Lakini tayari ameshachelewa. Wakati Mungu alimpa nafasi ya kumtumikia, hakuitambua ile nafasi. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku mbaya utakaposema sina furaha, siku ambazo utashindwa kutembea, siku ambazo utashindwa hata kunywa maji, siku ambapo utashindwa hata kuinuka, pale ambapo furaha itatoweka, pale ambapo watu wanaokusifia leo, watu wanaokuona leo mjanja, watu wanaokuona leo una maana, watakukimbia na utabaki peke yako.